Kani gadega Pati CTV. Hennen kasngi ka khatsau tadek urumpang. Menteri Sarkar ubkhmi yakatnat ki kam korbari ke jela. Uba HDR lingdo hagaju kapor bolongru MLA ke Sokyong Nong Spong constituency. Mula hiar sakawai ni kisnong ke bahab akani constituency ban aje rap yak longyeng ke balai kendo yak jingdo nong ke bakrau. Hadian bagi yang sa jongka kalakalat pailon na ke jingplo deng ke bajur. Kepala jah khatlai tadek mentau benai rempang hagasnong dengkoi ke bahab apok ke East Castles District. Kani kalongyeng kadai ke jong ikong risilen nong sien. Masyong basa hakadong klish nong lengkoi. Bad hakani kesngi, kani kalongyeng kelayo jirap no ba HDR lingdo de kitiar yeng ki jan kop tia bat ki marbam. Nin kalong kumba katwe biji ai mustap dia kadau pade yam lap shu na ka kadau ka jingje kapor bingi wan lap ki pai ba ro la yu i satang ka jing he ka ding ting na le ai shu la ban shu pai satang ka kmat na shu ban yarap ai jeng la op chang ka ban wat ka kadau na ka kadau ro ngim tip shu na ka kadau jingje la shu hon no na mar ba na le ai shu Hanya di Maria Jia ni la pentip ya fair berkir ro. Te le kem la lai ai show fair berkir ro marba keding kala. La kelang. Te la on poi fair berkir la chuan pelip nas tang ya keding badang me. Te pai bar ki bi mi ro kem la lai ai show ban yarap ro kendung kilat kinti ro. Kani gadega Pati CTV.